Asante sana, tumpigie mheshimiwa makofi mazuri. Pigieni mheshimiwa makofi mazuri. Asante sana mheshimiwa His Excellency Kalonzo Musyoka na timu hiyo ingine. Tafadhali nipewe namba ya M-Pesa, kindly niandikiwe haraka, niandikie kwa hii bahasha. Namba ya M-Pesa haraka sana. Kwa sababu kuna watu wanataka kupeana M-Pesa. Asante sana, tumpigie mheshimiwa makofi mengine. Thank you so much His Excellency. The Lord bless you so much. Amen. Amen. Sijui kama kina Ben Githae wameenda na wengine. Ndio tunataka kuwasomea dakika hii. 0722 833 457 0722 833 457. Rudie tena 0722 833 457. Itatoa Haron Mwangi 0722 833 457. Ningeomba ya kwamba ili tuweze kwenda kwa haraka sana, tuende kwa haraka sana. Kama hauna bahasha, ningetaka upewe bahasha, and that will be very 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 good. Tupewe bahasha kwa haraka sana, kwa sababu ningetaka kupokea vipawa. Na kwa sasa tafadhali ningetaka kuomba hivi, kwa sababu chakula ni mingi. Ningetaka kuomba hivi, tumalizane na zawadi tukule mara moja, si ndio? Ile tiwega oguo. Githe mutire moge kuyotanie. Andu merwo maria ne macokaga. Asanteni sana. Aria mataracokia ni koguo mureke tuthina ihenya na Ngai akumurathima. Asanteni sana. So ningetaka kuita wazazi, na ningeanza na wazazi 0722 na kabla wazazi wafike, ofisi ya mheshimiwa nimewaona 0722 na ndirero maundu maingi no njiraga ikahora na we njirore urenda. Okay, 0722 833 457 0722 833 457. Ningwenda kuria Gachome na ihenya ukani undu wa ofisi ya mheshimiwa Archbishop, ofisi ya mheshimiwa ehaha na bwana Gachome ehaha. God is good all the time. Jitagwo Gachome Archbishop na mtumia waku, congratulations. Andu aitu ndimucokeria ngatho ni undu wakwa kunyitirira Archbishop wakwa no kurehe kiheo kuma kwi mheshimiwa Kirago the area MP, na njira ndoka heane ngethi ciake, na wakeri njire andu no wega turugame na bururi na mahoya toromo matuturagia andu mahota kwirigira maundu manene, no tuhoe muno Ngai agatukinyiria hindi iyo nigetha tukorwo tuthiete wega. Njire aria aitura riri ni turarikaniria ati second term cukuru citu ciothe cia day mheshimiwa thutha wa kuheana basari araheanire tukorwo tukiriho ciringi 1000 tondu ici ingi ciothe ni ndugamirire ni Limuru NGCDF. Thank you, God bless you. Thank you. Tukihurira Gachome ruhi rwega, niguonete megukite na Pastor Mo. Asante sana Pastor Mo. Na no wega Gachome ukiheana kiheo kiu Mo ni kuigwa handu haku. Gabaraga gutonya kanitha kwa Archbishop, mheshimiwa oigire ni gagathondekwo nginya muthi uyu ni koru muno ni gathondekwo. Riboti ni yakinya, tugacemania gatari gathondeke ni mukanjitikia. No igwa Gachome gabaraga gutonya kwa kanitha-ini kwa Archbishop ni koru garatuthukiria ngari maguru muno, na mheshimiwa oigire twi harambe kou ni geguthondekwo. Gachome no uthondeka gabara, thondeke gabara kau tucemani na Limuru gatari gathondeke urikaraga ngesha. Acio ni aratakwa koguo moigo tukiaria uguo mutigatwandike handu mukwandika mamuhure. Asante sana. 0722 833 457. Tafadhali nataka twende kwa utaratibu, na muniruhusu na mujitikirie andu amwe marithi ona kuri gwa kwi Murang'a, mujitikirie wale watu nitaita hapa. Tafadhali tusiongee, tulete zawadi. Ni sawa sawa? Tusiongee, tulete zawadi. Aciari a mwena wa Margaret kwa haraka sana
Wazazi upande wa Margaret, kujeni tupange laini hapa. Archbishop tafadhali, wacha tusimame. Kujeni hapa tafadhali. Hata hakuna kuketi tena. Tunapokea zawadi sahi na niletewe ile box ya kuweka bahasha. Asante sana. Baba wanyi. Baba wanyi thega hau. Nejwe ne morika guo no thega hau fio. Hapa ni kutumia kifua, si ndio? Exactly. Tafadhali msiende, chakula ni mingi sana. Gashome togathi utarete. Na mtu ambaye anataka bahasha, wazazi wa upande wa kina Margaret, tafadhali, ama familia ya upande wa Margaret, wazazi wa upande wa Bishop wajitayarishe, then kanisa ijitayarishe. Kutoka hapo kila rafiki aliye hapa tupange laini. Nasikia chakula itapangwa pale na ingine itawekwa pande hii ili tuweze kukula kwa pamoja. Na ingine aciaria mwana wa Margaret ningumwitekeria mweharirie jete kanitha. Kanitha kamirithuka Ngai. Tondu ndirenda guikara ni tuceritheirie andu muno na mathaa ni mathire muno. Ukai na ihenya ni turavoid ginya miario. Gekenege ko ni gya kanitha. Igai hau ugo kando hanini. Your Excellency, utaturuhusu kidogo uone tabia yetu. Aya, wazazi kujeni, wazazi kujeni, wazazi kujeni. Wazazi kujeni. Upande wa kina Margaret ni waya athako ukai adwega. 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 Tondu ni turavoid kuneana kamero gaka maturi atukirire. Turi na mwetu twekerie tu andu a Ngai tuheane kiheo. Na ningumwe na nino ndimwire ni njui Bishop te kuhura Margaret. Mwamune anatari rohara mutukamura na rohara. Ithe ndiaria handu ha family kene ya nai ni ndaria. Ne anai ni ndaria. Bishop ndakahura mutumia uyu. Mwamune ane muiru agoke mweru. Ngai ni mwega. Ugai ameni. Munengera ikiondo na gataruru. Ngai akire mwega. Ungeheo wira toyu hetu haha no ukuire. Haya, rugama ikaundo mukuhurwo mbica na indo icio. Rugama ikaundo mukuhurwo mbica. Gutiri bata wa kwira Margaret akime niyo hii. Uyu miaka eri akimite. Ni akwirwo akime ringi. Kimite miaka mingi uyu. Ona ni kamitu agiukire nako. Kauga thaburia kangi gakoruga kamitu. Maitu witu tukwendete. Rorai na guku muhurwo mbica. Murerwo murore na guku thutha muhurwo mbica. Rorai na guku garurukai muhurwo mbica. Na inyu mugitige kurehe ndiro hakuhe. Ino no ya guku. Ithino ti ya kamerethu. Mugitige gukuokokia muno. Tugukihurirwo mbica hana inyu brothers ya kanitha. Ni mwatuhinyiriria. Mwatuhinyiriria. Ndiro kwaya ni soka soki na thutha. Ni soka soki na thutha. Asanteni sana. Bisone ya horo. My brother huraga bisone ihenya. I think we are good to go. We are good to go. Ne ana ibahaza cianyu riu. Ne ana ibahaza cianyu riu. And that will be a blessing. That will be a blessing. That will be a blessing. Thank you so much. Na tondu hena kondo hau ikia ibahaza hau thiini. Family ya kuma mwena wa Archbishop Garoia tafadhali ukai. Then twarikia na uguo kanitha wa Witness. Thutha wa family ya Archbishop kanitha wa Witness meharirie na mujitekerie tuthii uguo turathie na ihenya na Ngai amurathime. Nengerai arugamiriri bahasha mumageithie na moko. That will be easier to do that. It will be easier to do that. Thank you so much. God bless you. God bless you. Family ya mwana wa Archbishop ninyo twetereire. Familia kutoka pande wa Archbishop nyinyi ndio tunagojea. Asanteni. Geithaniai one geithaniai. Mwana wanyu ni mwega, moko-ine mwega, mwana wanyu ni murathime, arona wega, kiheo nikio kiandikite New Bethsaida Church. Ningieta New Bethsaida baadaye. No niweka wega ni guka mbere. No ningiameta baadaye. Thengiũ muno, Ngai amurathime. New Bethsaida, New Bethsaida. Tafadhali kanitha wa New Bethsaida utigwo hau. Kanitha wa New Bethsaida na kiheo kiu mugukite na kio kiha. Kiheo kia New Bethsaida ni gicoke.
kiheo kia New Bethsaida gya thiku nigethi kihoro iki no ni mungi akire mahuro tondo kiu kimwe ayo ni New Bethsaida githenge ibisa ni hurirwo asanteni sana acio no wangea kuma mwena ucio wa Gatundu family ya Bishop Garoia familia ya Bishop Okai ni nywe kujeni sasa ni oguo fafa thank you ikibasa yo hau theinie asante na mundu renda bahasha oeguo kona iguru ni ukureherwo hari ori kindly our ushers help us in that rekei tugeragie na ihenya mathati mega twitikiriei tutirenda inyue mucererwo na tutigacerithiria ari angi ni mugwethana kiu ni gia family exactly haya na ihenya gite kiu ni kireho haha mbere nigetha gukioneke oya ina ihenya gite kiu na ndora marathengi heo cia mathabahu-ini mathengie Elder Kigo kindly na asha zira twinao asanteni sana ni amarateithie kwiheo ici haha tafadhali asanteni sana na mutikarangane mutigatuanire iratu thank you muno team ni murathi wega muno ucio etagwo Pastor Kuria ni mundu wa Ngai hallelujah haya thank you muno Bishop eyo ni family ya Bishop ndirona tare acio marageithania geithania ina ihenya muthengete ona ndireciria uria mwega ri giti giki nakio no gia family iyo kiu giti ni gia family iyo na rigatikau ni gathakara anga ni ngucera ni ngucera ndigaikarire ni uguo ithe tikega ni mwaka hura mbica ni kahure mbica thengiai ni kahure mbica tu sawa Garoia Junior na family ya nyuka imuhurwo mbica family ya Bishop Garoia Okai gatene mwatumithia kega kahana Bishop kuhereria hau o munyitirira gite kiu Bishop tafadhali kuhereria na ihenya eyo ni family ya Bishop ni maruta wira mwega muno asanteni sana thank you so much hena iteike giki ni kimwe kia bisa eyo family ni ekaga gitikio ni githengio kigwa hau thutha hamwe na icio ingi asanteni sana kanitha wa Solo kanitha gwiritwo kanitha uriku ukwete kanitha uriku Witness Solo winning hii kiti yondoro iko kule iweko kule nyuma kwa ile ingine pande ile Solo winning yote kujani hapa ogorowe wa Solo winning ukahaha thege gete kefio Solo winning na mumenye tu live omatigiuke Solo winning mutiuke kamere tho muhuro obisa aya ni amena itabaya kana ne aku okay Solo winning ni gugioke andu eri aria mareciria ni akuo aria kamere tho maroneka acio eri we elda na acio muhuro rugama yu muhuro obisa Bishop thio receive dirweria thio horo obisa brother roga Dioro bisa. Thank you. Witness Church, mahariria. Kanitha wa Witness thutha ucio ngi arata othe manjie kwihariria kanitha wa Solo Winning Revival Church Garari gona nyu mwihariria na kiheo kyanyu kanitha wa Witness
ni waya rekei mahurwo mbica kanitha wa Witness andu a Ngarariga mwiharagirerie mundu wothe riu wina bahasa wanjiririe kwihariria ukene getha mu present bahasa agikone hurirwo riu eherai ni mukuigua ruo riu mbica yo mukuigua ruo mbica mwahurwo muno haya rekei turekere andu acio me hau akuhi andu akimende ni makwiririe andu a Ngarariga ni muroka haya ukaina guku Soul Winning Revival Church haya tarekei tobe tuonane governing council ekipresent governing council ya kanitha wa Soul Winning governing council haya atimuke mwana uyu nigetha mwone mbica ino ni governing council Soul Winning Revival Church hado ya Roma. This is the governing council. This is the governing council. Thank you very much. Thank you very much. God bless you so much. Andu acio me hakuhi hau ni turona andu a Kimende andu a Kimende ukaina haha mbere. You take that opportunity na ihenya na arata meharirie mweke riu ni muhingure mukarora na guku mbica ciina guku andu a Kimende maga kuroroka mahura mugongo ona migongo no yao maga kuroroka mahura migongo ona migongo no yao mundu kwenda bahasha wone ashas ukai andu a Ngarariga tone ndiramuona na ihenya uyu ni kanitha wa Ngarariga arata riu muke na ihenya wona warikia kuheana kiheo uthie hau urona gia kuria withambe moko kiu kinini ukuona urume hau ukuereirie ri kiu kinini gia kuria ukuona ri wekirwo urume ukaja tungatiri akanitha wa Soul Winning ino ni Kiambu ati haya tareke